Iyo Imana igomba kuduha ibintu ntibiduha irabiye kuri force yacu. Iyo Imana igomba kuduha ibintu ntibiduha irabiye kuri kapasite yacu. Iyo Imana igomba kuduha ibintu ibiduha irabiye ku gushaka kwayo n'urukundo rwayo n'umugambi wayo ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ntuze wigere uraba umugambi w'Imana n'ivyo yakubwiye igomba gukora mu buzima bwawe. Ntuze wigere ubiharurira ku byo wowe ushoboye. Ntuze wigere ubirabira ku byo wowe ushoboye. Ntuze wigere ubirabira ku byo wewe umetriza. Ariko Imana igihe cyose ibikora irabiye ku kungene yo ingana, hama wowe kaguhamagarira gusa kuba témoin yico yo ishobora kuba kubagendera mu nyonga hayo. Yesu ashimwe cyane.